cars cristificables en Christus. Els han bugen ils plats d'honor, tiergestarias, ed ils emprems pois en las sinagogas. Els volen esser salidai sillas plazzas publicas e vegnenum nai rabbi dils carshauns. Scia ai, in a part dell'Evangeli dad oz, per trentinavel dumengia del temps ordinari. Il tema central delle lecziuns dad oz ai ina ferma pretensiun e gronda sfida da survir als concarshauns della cuminonza entras humilitonza, generusadad, cun premura ed engasci, senza spicciar persuender onor e remuneraziun. E l'emprema lecziun denuncia il profet Malachi, ils survients e les survientes da Dio, sco sacerdots spirituals non responsables, los e march. E la seconda elezione, il contrario, si presenta la pièce del Son Paul come l'ideal esempio per Chamonix, come survient in una comunità cristiana che sostiene in lauta. L'Evangeli odien truescha Jesus sur dils menades religius da siu temps che prefereixen de presentar se sex en stal de survir al proxim. Aidat ina historia sur dadin liun che era fec losch. Indi ail decediu da fa ina spassaggiada per mussar che el saigi il regent su da tut las autras creatiras. Lo schamain eisel ius atras uaur token che la intupau in uors. Uors, ci ai il rec del uaur, naturalmein aisti quel, possed liun, respondiu quel uors. Il liun ai ius vinavon token che la anflau in tiger. Tiger, ci ai il rec del uaur, quai aisti grond liun. Quel tiger respondiu. Sco proxim ai liun anflau in elefant. Ci ai il rec del uaur elefant. Immediat carga l'elefant il liun cun sia tromba, fa imper turnigels cun el e fiera el per plau. Il liun s'adreschava-vi neu e di: Miracheu, mo damai che ti sas bo la risposta, stosti bo se vilentà a tala moda. Mira, quel pauper liun ai staus quel che ha capitau nut, capiu nut. El abo capiu la realitat, gest sco quels biars doctors, farisees, sacerdots judaics, als quals Jesus s'apurgiu in a terapia da shock dell'elefanta, sco quell'evangeli da duoz. Quelles criticas da Jesus sur de la direczione religiosa da siu temps se l'hai resumà sco suantonta. Els practicaven bo quai qu'els aveven empriu. Lisnaria. Els cargaven ad autos greves bordis, mobo a se sex. Legitimitat. Els encurreven e carezzaven attenzione pubblica, quet. Status, respect e titel eren per els importants. Arroganza. Els sculdeven carshauns dil reginavel,
condemnat. El centaven lesches per agens avandats, engurdiencha. Els tralasciaven d'accentuar justia e misericordia, practic generusadad. Els eren complices tiel suppression dels profets, suppression. Per cui quell'Evangelo da oz vesai nus la tragedia scinsai religius, senza insumma essa liez. Schins metta il accent sulla paretta externa e bo sul caracter intern. Quels tiels quals Jesus cioncha, han bo perciet quel munglavien se mi dà. Tals carcions po mena il bien cumpat per la cardiencha, aber scel sein sforzai da fa diever dalle resurses della cardiencha internas, vesen els kill tank ai vits. Jesus di, bo imitai els, perciai els practication bo quae els musen, tuttes flurs, negins freds. Cars Christifidaibels en Christus, ut sil di exista dender nus quel prigel, qu'els prefereixen de presentar en baselges se sex, en stal de survir il Diu ed il proxim. Nus stuaien daventar menades surveschaivels en ina comunitat surveschaivla. Nus stuaien viver la cardiencha che nus confessain. Nus stuaien emprender il art dell'examinaziun de se sex e surprender la responsabilitat che vegnan ensemen cum nos tetels. Ludaus Jesus Christus, sempre sei ludaus. Aus tuts, tut bien, in abiara dumengia, et in abiara Ianna venavo.